Uyalazi lo hlobo lwabantu oluthi ngathola ubonus wangoDisemba bese uyashintsha umuntu wakhona kube nje umuntu eningamazi. Avele nje athi makangena endlini abuya kohola ngelanga athole ngale bonus angene sekaphakamisa amakhala ngoba nipheke inyama iyadludla emanzini. Hayi uzathi makangena ekitchen aphakamise amakhala athi hayi ngubani opheka inyama uDisemba manje. Futhi nje inyama ephekiwe mina kulamalanga inginukela kabi. There and then uzawuthuma abantwana ebusha ovuliwe ukuthi hayi abayomthengela inyama yenkomo babuye nespice sale butchery sokuspice le nyama. Hayi abantwana bathi baphumile abacala umlilo noma ngabe ubani isikhathi noma ngabe ubo 7 isikhathi ntambama sekumnyama uyocala umlilo. Athi yena hayi uyasebenza ngeke alala ngakadle ngoba nina nikhethe ukuthi nifake inyama emanzini lenyama yena imnukela kabi. uDisemba wonke uba umuntu eningamazi uDisemba wonke uba umuntu eningamazi unokunyamalala amalanga amabili ngemoto yakhe makabuya imoto ukuthi ayifake ejardini ayimise egate uzoshintsha impahla uzoshintsha ngoba la igcokile sezingcolile soyigcoka emalanga solanga sishintshi uyongena asithinta thinte ngamanzi ebusweni einyaweni hayi agcoka amanye amateki akhiphe ezinye impahla odrobhini nimgcine futhi lapho uyaphuma lapha emotweni koze ninozwa ngebheli ikhala ngoba ushiye bangani bakhe abathathe eningabazi labangani bakhe bamlinde emotweni yakhe ngaphandle bayamjaha bayamfonela akayibamba ifoni bagcine omunye wakhona aya esithini lika driver ashaya ibheli ashaya ihutha ukuthi akaphume ubaqedela isikhathi khona la kumele baye khona akaphuma futhi akadli noma ningathiwa hawu ama-plate akho besiwabeka ku-microwave futhi umeza iplate elilodwa lakho udle hayi akanaso leso sikhathi hayi nikana abashana lokudla ngijahile mina kuney'ndawo ekumele ngiye kuzo. Nginitshela izinto angazi-athendi unyaka wonke aka-athendi imicimbi yamaskandi aka-athendi imicimbi yamaphiyano kodwa ngaloyo Disemba ngoba uthola ibonus ukutshela kahle ukuthi hey kufike lapha ibhinqa elibizwa ngokuthi lapha kunomculo wakamaskandi uSefeni manje kumele ngiyombukela akwazi ukuthi singayisupport le ndoda kudala nje sijabulela umculo wayo seyifikile la duzane la efeni angikwazi ukuthi ngihlale ngingayi kuthiwa hawu kukhona ingoma yakho oyaziyo na hayi uyakwata ngoba manje senimbuza imibuzo emkhiphayo ukuthi uhlobo linjani lo muntu anga-athenda nemicimbi yamaphiyano amdala nabo 45 nimthole sekajayiva nama-2000 lapha kumcimbi wamaphiyano. uDisemba ke loyo soyitholile ibonus lapho utshwala bekaphuza unyaka wonke hayi akasaphuzi yena sokutshela ukuthi yena uphuza iHennessy yena vele ibhiya le yabo Black Label ama-Hansas Dry ayamhlula bese uyaphalaza makakhuluma nabantu athi hayi mina ihansa ngiyizamile mfowethu into eyangiyekisa ihansa ukuthi bese ngiyiphuzile bese buyabuya lo tshwala kube ngathi buyangihlula kanti hayi utshwala bungihluli nede ukuthi suke ngingaphuzi lo hlobo elingiphatha kahle uhlobo elingiphatha kahle sengilitholile ngiphuza iHennessy mina yilo uhlobo lotshwala elingiphatha kahle. Uzwa le mali yebonus nyaka wonke bekaphuza iBlack Label akathola abantu baphuza iHansas Dry ayiphuza abathola abantu baphuza iZamalek ayiphuza nalo tshwala obubiza ngeSowethu akafika bekathi ebantwini yonke insiphi yawasha kodwa ngoba sothola ibonus ngimuzwa sekaphikhi ngenye indlela asho nokusho ukuthi hayi into eniyiphuzayo ninesibindi bafowethu hayi izibindi zenu niyifaka enkingeni uchwenza utshwala babantu uchwenza utshwala obuphuzwa abanye abantu manje ngoba yena uthola ibonus.